Ayikho into enkulu nje uthi amaNazaretha ahlangane ngento enhle sizodumisa uNkulunkulu ukuthi sikhumbula iNazaretha elinto uNkulunkulu noma ngabe bekunamafindo nezibopho uthi uNkulunkulu kagqabule lonke lawo mafindo aphendule ishiqalekiso sibe zibusiso amfake ezulwini lakho unyazi lwesulu. Amen. Ngoba ubuNazaretha sikuhlanganele ukuthi lezi ingubo esizigqokile ezokunqoba ithuna. Amen. Kungabi ukuthi ezokupentselana kodwa sokuyenzeka thina amaNazaretha ngoba de bekhuluma nje obaba sigcine sesipentselana ngeingubo kaShembe. Hayi ubani usagqoka lokhu ucaka amatshe uyabo ubizwa ingubo kaNkulunkulu ngocaka amatshe kanti awunayo isho kwayona le yakhe efikayo ukuthi imi kahleni ngoba baba de chaza la ngomnye umshana de chaza ngithe bonke abantu bakwaCulu osalo maCulu umshana mdalo baba utsalo udadewethu. Ayikho into enkulu njengokuthi sivezelana uthando lokukholwa sonke. Amen. Ngeke ngabuka kuzongcwatshwa enye insizwa la angazi ukuthi la isho besinawo leThekwini okuthiwa uMthembu. AmaNazaretha kwasama sama iTheku lonke. Le insizwa le indaba uthi sikubisa ifikisela inyembezi kodwa ngabatshela ngathi mina hey uyabona into engiyibuka la kunyakaza iTheku lonke kanje unyazi phakathi ohlanganisa abantu kabi ahlangana amaNazaretha enza yonke into kulensizwa azoyingcwaba yonke into amatende yini ama-courtroom yini zinyama yini amaglosa yini kwehle eThekwini kwehle inqaba sahlangana nje within 2 days ngezwa kuthiwa insizwa seyishaye more than 20,000 zizongcwaba elinye iNazaretha. Kungabonakali ihlazo phakathi ukuthi singamaNazaretha sibe sithi sinoNkulunkulu kodwa sehlulana ukumbozana. Ihlazo lomnye umfowethu mayingenalutho libonwe isizwe lonke kuthiwa iNazaretha lifiso lincwatshiswa kwenjabe belingenalutho kodwa la muntu umshwalense kaShembe unyazi ungaka. AmaNazaretha ayathwalana yingakho nje ubona insizwa kuthiwa zilona alikho isizwe singalihamba insizwa ubona nje yonke indawo lokugijinywa lonke isizwe leli ziyasuka bayazi bamngobese ayikho indawo engayihambi lezi insizwe esamalasi. Kodwa ungathola ukuthi lapho sisodwa singamaNazaretha kubuye kushintshe ukuthi uzothiwa khona abanye abababeka kabi kuthiwa babo sibanibani kodwa uthola ezulwini ababahle abantu baphethwe kanje ezulwini yini sishawa yini inhliziyo ezilikhulu ezimbi zokungakwazi ukuba nomoya wokukholwa sibe nomoya wonyazi unyazi loluthanda izitha zalo luyiphakelesha ukudla bekhuluma ngazo lapho nje ngibaphakela ukudla beze bese nezikhafutini ezingaka kodwa abamfuna kumbona wondla abantu bengamthanda lento afuna nathi siyenze ukuthi sithande izitha zethu sibathanda abanye ungavumi ukuthi inhliziyo yakho ikwenza ube iNazaretha lenhliziyo embe likhuni noma ube iNazaretha liphakamayo elizazi ukuthi lingcono kunamanye umukwane ezimoto nje usufuna ukukhonzwa ayithike manje abe sikhuleka kuwe mina mfela ngikhelele khona lokho ukuthi lo usecanda ifuna simkhonze ukuthi uhamba ngezimoto ezinkulu ama-Fortuner ukuthi lo ngeke ngishaye indesheni kulomuntu sikhonza unyazi kuphela thina esizulwini ngamane uhamba ugenqeza kodwa nomngakho ubhekele kude emhlanganweni sihambe sihayikele emgwaqweni sifike sihlambulukile onyazini. Amen. Ngabuka enye insizwa sisabathanayo ethempelini sokuphethela ngokwangakabi wena umshumayeli nangumshumayeli umjilo wayengakabi umshumayeli ngabuka insizwa simpintshane emotweni kanje iprivate nayo isibozi naso uyabona ukuthi sithwele uShembe ngeke sifike eJudiya sisuka eThekwini sihleli kanje abantu masasiba u7 emotweni encane abantu muka kuyi323 le simpintshane kanje ngiyambona umuntu esisabathanayo uhamba yedwa ugenqeza yedwa emotweni ngithi ubheke lo muntu akashonga usho ukuthi inhlanhla uthe ngenamoto azise ngiyaya emhlanganweni eJudiya uphelelwa uthando uyahamba uShembe kumuntu so abantu bebona ikhanda lilikhulu lingaka bethi ukholwa kakhulu kanti babona ihluthu kanti kade wahamba uShembe ufuna uthando unyazi lwesulu lufuna uthando abantu bethandane benamukelisane ngaso amahlazo ethengaze bonwe ngabantu. Ngiyayibonga la ke uCulu lo bekhuluma ukuthi njoba isikhathi asikho khona siyasikhulume nje asilale emgwaqweni kodwa kuba ngizwile ifikile zithe ukufika ezinye noma isikhathi singenaso labaNazaretha la isidlule khona kusala umbhudulo muyiNazaretha lenkolo encane engaka inkolo ebhayisikile iNazaretha lisancikile lithi mayingayo umngane walesonto elithali nelisonto emini lingasuye enkonzweni ekseni vele uthatha into zakho uyohlala ekhaya kubukho uNazaretha ku
iNazaretha alinayo inkonzo uthi liye esabatheni emini njengoba kade sisesabatheni sona uthi wena ngizoya emini ngiswela amakhaza ngizoze ngiye enkonzweni yasemini vele ubona ukuthi lo phomu weNazaretha ushembe yabona ade kuhanjwe le kuyiwe entabeni wathatha ushembe wayidilizela imvula zamanzi te zalala kuludaka ezonyasi ngoba ethi amaqhawe kaThixo ayekhethe alifuneki iNazaretha ligwala iNazaretha lesabayo elihlale ligedezele lisaba ukuthi umNazaretha ufuneka inkolo yamaqhawe ungathi uma ubona usizo lokubambile ngalonke athi ubanjwe lolo sizana busudela ushembe akayela uNkulunkulu ngenxa yendlala ukuthi uhluphekile ushembe uNkulunkulu ngisho sigula ngisho sifa wathi singekuphinde silethulele ijoka ngoba lingumphefumulo wokuphila kwethu amen Nkosi kusenikuzwile abakhokheli ke bakhona